Siphinde sikubingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke uqala ukungena leli khasi, siyacela ucofa ibhathini subscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. IKhaya TV2 lihambele kwamaphumulo eMatimatolo lapho ubaba uMgube egcagcelwa khona. Njengoba kuzowabona-ke amavidiyo alandelayo nje ekhombisa umuzi nokuthi sesifikile ngempela siyiKhaya TV2. Awubukeke lamavidiyo alandelayo. Mana kuyana ilethe lezi ya ilethe ya siyabonga ukuthi nisihambele nisifike hawo bese noma nje kukuningi ngoba nendibane nayo impela ayizwile ngale nayo ithi umakoti khapha hayi cha uma nithi uMaskandi sokuyithinta thina singafiki ya ayahleli khawula ke ngiyabonga kakhulu wena wesila awushaya ivideo lapha encane hayi awushaye lapha hayi ya so bafowethu siyabonga kakhulu sesifikile lapha kwamaphumulo lapha ya kwamaphumulo la eMatimatolo so besingeke impela singafiki khawula ke noma ngathiwa kwenzakaleni kodwa ke sifikile njengamanje qathatha wonke umcimbi ekababa uzongena einkundleni zokuxhumana yebo wami siyabonga kakhulu Thamana siyabonga bafowethu siyabonga baba hayi hey siyawukuza kumgube bafana bakithi kubi kunjeyana engiphethe manager do onke la udubula ngekhanda lomfo wambata phansi le kwanongoma ubhejana phansi emzimkhulu ngapho uMagic nali igalile ngapha nangu Gorgeous ngapha bese kuzoba uMbenze ngapha nganza ukuthi ama legend kaMgube emakhulu ama legend kaMgube amanye waphelele uyezimqoqi umfowamkhungu ngapha eThekwini uye ziphelele nganza ukuthi ezama orange bonakele nganza ukuthi yawushaya abafowethu kubi la ekhaya sifike ngeenkanike abafana bathi sifike ngeenkanike phakathi kwamaphumulo kwangona kumadoda bese sidlingwa lasikhona abafowethu sesikhona ke le Matimatolo nganza kwethu sithi bafana bakithi lanto lana hayi la thatha lento hayi wanjalo bafowethu lesisho ukuthi la emotweni asisho ekhaya kwathatha lento thatha lento ekhaya sisebenza ngonyazi lwezulu sisebenza ngonyazi ayithatha lento la ekhaya thatha lento ngaphandle lapha siyajuluka lapha siyayisebenzela isebenzela njalo nje abafowethu siyabonga into enhle le sikhuthaza nabanye abaculile bafowethu ukuthi akube njalo isikhathi sihambile madoda akube sibonele ingane zakwethu into enhle ayiqhubeke enhle ayiqhubeke bafana bakithi siyakhala siyabonga ngaza kwethu Hayi